District ya Kiruhura erangirirwe nka district yo kubanza eyasingira mu by'obuhereza kurwa mu ofisi y'enganzi y'ihanga. Omumpakezi ebyabeire nibirebwaho ni obuhereza omu by'obwegyese, ebyamagara, eby'enguuto, okukoresagye esente ez'omuhiwa omushoro hamwe n'ebindi bingi. Orikukurira eby'emirimo aha district ya Kiruhura Kiberu Charles Nsubuga aha mukoro gw'okujaguza ogubeire aha mbuga za district egi agizire ngu bateiremu amaani okuhika ahu bari obwahati. 19 twakabaho okubanza the next 20 aba covid tibyagenda gye twababasha 37 abe na kimwe twababana n'umwe abe na biri twarwana twagaruka twababa kabiri abe na bishatu twababa kana abe nena twababo kubanza niyo celebration egi. Ogu asimire abo bona abakozire ekirukubasika okwisia district egi aha mutindo ogushemereire ya development ebereru kandi tusima mwena batukwasize tinguza kugamba political leaders kungawo ne ba opinion leaders abakutwereza amanya abakutwereza obwenge abakutusabira. Dan Mukago chairman wa district ya Kiruhura nagira ngu okwatanisa omu district egi ni kimwe ahaberesireho obuhereza burungi. Abamwe nkabashanga abankizire bose mu barisenia kunka mwebari abakozi ba Kiruhura mbeta team possibility tare cyo kumugema kikanga. Omu byentunguka Mukago agizire ngu Kiruhura ekwasira hansi na higuru omukwenegeza ebyobuhingi n'ebyoburisa kandi bakine byingi ebiborekerire okukora. Namwe ntatwena tuteiremo amani ntwenda kurwana no mushuma mbwe no mushuma tinguma mushuma ntakarahire amani ganje gona ngaza kuzamushuma kandi ekiti cyakisherekwa nitwe tukweyiba abo kuba tukuza kweta bahandi. Bamwe omu bakozi ba gavumenti basimirwe n'amabaruha za certificate aha mukorogo. Bamwe abebembezi abashyire aha mukorogo basimire abebembezi hamwe n'abakozi ba Kiruhura nka district ahabwo korera hamwe kureta entunguka. Nishin cyo kutangaza munonga konga ncetenga emihanda mingi kuchikaho abakozi okukora hamwe. Teamwork is very important. Okuba accountable to government resources, okuba accountable to every aspect of service delivery. Mwena basimabwa byone bikozwe egi ya Kiruhura netandika abakuba bakirya ababere bari ko omukanso yambarra bakarete kitenso nabanda buyashikire stakeholders of that time abatandikire district ya Kiruhura erukutwesimisa mwebari kutandika ho mwana kakora akeyemerezaho hata kasingi hanga lyona gasha kwa kana remensa ahabwa tayari west omuri Kiruhura.